National Highway Authority of India thihekpen NHAI atum ahinpen karbing longlongta 4-lane atovar nang selamsi pinang anajak ke kedam kewang joy kilo. Bonta Dongmukak ramsinging tierong sabrasi kro arong lokhon terangpen PWD Dongmukak division adak nonputa tovar kesalam pon peregajok kedam kewang tum thedung kisung chetong nang koklo. Lapen longle kidun vek jia tumta compensation atangka kilong liregajok kido kithak kipathir jia kisung chetong nang koklo. Dongmukak long 4-lane section 3 tovar kesalam kipa beng hoi puthak longle kidun vek jia tuma hin pen phirang ke thengno nang kipachini donake NHAI tum bangso adak tovar kesalam je phan wanglo. Bonta longle kidun adam ki pipe dera joksi tovar paselam longle der lupusi thanpon lapen karbing lo Thomas Council CM MP MLA em atum sitami bangso dima long damsi chingki che thandam lo bonta piniarni anta longle nama bang tachilong lirega joksi bangso tovar non puta lapuson dokok lupusi thanpon non nili do lamang ke lamang so tovar kasalam kangto na dim siduiglo dak Bris dak kesalam do sila laing tha dah lo tovar kesalam kang to na dimiglo labang so dak pinangan duiglang aja geding do lang kami dak doran samit tang tereg lo si labang so jok labang so tovar bang in comparison si duikong lo pinangan aja ke labang so tovar tang lo sami labang so dak bang tang idet si labang so alam the puthak klar dak chini fan nitum na homrig lo longle ki dun vek je tum ki than pon thulake lapen 4-lane aphan longle pek pe pu aphan kali bonta longle apharmana bang 3 generation on compensation atangka plenglim chilong vek nam ji pusi than pon jong si longle nam chilong le plutang de longle pek amasi thek thelo athe ki duk dat ara tum apot si koson si men cheterek thek poma puta phirang ke thinu pen pachini pon thu lapen rongaran mate longle ki dunje tum nonomat ki do ki thak ka siksak ang bong sidolo athi ki do chapathir ta the chitterek ta the lason si mandat la siladak longle ki do na tum an na ke karbi atum saisilo posi karbi no Thomas Council CM Dr. Pindiram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA em atum anta mitha khai phan ka chinghon pen pubjin pen compensation atangka nang palong piseraksi tovar kaselam ki patang ponje phan kachuning relam the chipaklang pon lapen tovar kaselam bridge along chit kang tonkok ajo tovar kaselam tang kitin kokamat kachingkoi sitami pinang anatum dolo puta than pon la 3 generation nang pipet tikenili tumke kroi kre so long le pitek the kroi kre nili tumke kroi tek the lo lake long vek nang po nili tumke em sar tum hanta kachuneng rile thorlo ako atwarta lapulo mane kipatangte asonsi theklong lok lopo theklong lok mane kadu beta theklong prong lo lasi adelong ta bang kisumana tumke aku ladake karbiarong angse si kido pot hedi kisumana tumke tuar tang erlo tin lok po men mane kiwang hapu pen nang ling thor po kisumana nga chehar lek nang kichia tumta du olo lasi nang pa pleng je phan nang di tum bor inang po tri company son pesang pipetik ke kroi kweng ke la nili hemta pon ikdalo la hela hemta theklong iklo bodi mane la hemta pon plin lo angke nili tungenon ke kuna lo ke kat helang son se hemta ke chikim theklang na paisa pen lo ma sa tum Dongmukak pen semsing ti karbing long life